wei galong kami nak thai maur kaneng kabade galong kami kabaduk kabaim ban pendap ya kayeng kasem tang da kabelas ngi nak benta ban penbiang ya kajingnon kam juki laingut ki kun ki badang red bat kabashong ru ha kayeng kabalajot rathai ha kapratrik ubna risau kalayok pediang da kawei kayeng mapaka ya kabala pensna do Dr. OS Jerwa kuman syuku do Dr. OS Jerwa wei ni kirang ba pau khmat ba ha ka thai maur kaneng bat kani kajingarap ya katei galong yeng jong kong million war kabashong basa ha maumang maur kaneng kalong sisa kajingkat ku nak benta katei kalong yeng namar ba kini kisong kisa yeng balajot lathai ba bat la ban ongru ba kisong kisa tang ban suda nakasngi bat nak jingkrian kani kejirap Dr. Jerwa kadi hadin kejing sakhi daladi ha kejing wan ban smolem nak benta kani ke yeng ha kejing klatno ukun ba khadu ha kini ki khandiat rai bat ulas sakhi ya kejing long jingman jong kani ke yeng bat dei halor kani ulasim ya karai ban yiram Sungai hai. Ada tinggi otik maru di kemat deh. ya kani ke yeng la IT man haka pratrik risau arjar puar haka kong million war kabadon laingut ki khun katba ulok jongka ulaklat no bat laidan langru upastor W diamai ki rirang ba kasnong lembat ki bahayeng asem jongko war Inshallah syukran. Nak cek syukran tu bakal nama di bado ida le bahaya ngakan ne. Nama kecing ya lenti cuma la ap news nam ngala song bi tong bati kun dan no pe ngam dan ni iya nga. Bado khule sibun ya kecing la bahaya jong pi nga ngam la siu kaliang ni pi tak engan ah. Hila long ubele yang ha selamat hai. Bahan ngasih aku magadan arti ni kiblan umabi long habat hai ba we badan sebab cepat bado. Ngam la siu kaliang ni kecing la bahaya jong pi. Ban ngam la ikhru bado ban kelam ai keburam dak kecing gero ipi ba ublei nang kerku ya kepi kaman ya kepi kadang jongpi ngakar ku ba ngakar pat ipi ba ken nang ya chaprang kane kecing long sim bat sur jongpi bat kamen sim ka ba chemnot ka jongpi ba kamen sim ka ba yu ichai ki e ba khan ki ya kum yang ka brio ka ba do ka barang li ka yu kan thai ka ba nong dan nong pe ka ba dan nong ni ka ba em ching ka mai chong ba ta kecing ba nas ngi de chong kibun ba kibriu kibelang ta kom lebih tang mga bado nang pe chu nang nei sakman nang ba pinyo ya kata jingkor ku ka bom jikot ro hau belai bad ha berkai ni ka sni belum ka pang tam pa jingam dong lot pinyo ba pe kan ka ye ka balong ka ba ka jing ke la pe ji jong lai no ko nang thau limpa ka jingkor ku jong belai ka jing temu ka jing wan ka jing yo ban mantle ban man snai kan ka ye ka de ka si ka ba uklat u kon khato mon kan tar ko to kayo bener kan bener mas khata ngai tari bener mas arajan at buat kabaga kle ya kata ka dau bele ba do uklat kaslok le khat kata jing ja ka jing kedok ka jing tomoro ko ba kalut ke tu ong ba dang menen diwan ke itu mau ba kwa ban pensna ro ikan ke yin haspe yang ke gede tangkal ka jo ka ja ro ro menyo ben pendem tu nyu kon pelakla ya kata sing ong ya kini ba tim chuối apply moi ka kayong bedok betul kalau lah aku nyok senior mau sak pun sudah banyak bakal pagi kon thấy phần hai cái con kita halo nyok lah ban sna cái gì thì kata cái gì keren dan lagi banyak kendian thì ngõ ngập fitriat nó macam tây ban bak liat bangnya tre ban sna cái gì thì ông tre tengnya sedang banyak tre cái gì kamde tang kejing nok senyang jonga dia se ko bobon ki benta ka de kejing nok senyang jonga andre dayeng na sem ro ki lai nok senyang lang ki bun ki benta ba dayeng ki nok senyang lang kadan ro ta jing etre bela ka ba dayeng na sem bini ki kon ki para ki bayeng sem ki wan ya bela mon subha banyak pendek ini dayeng ki don ki perlo pelajar ki kena somla ki ba lai ki misteri ro ki wan tre mon subha ba ki lala ban pengen pendek dayeng kum nei Panaget sekian baru kalau enggak jikirku jumutrai kendak aja
kajing yalam nanti jangan nombok nung tahu jadi lah penyakit ini ye kibun bukan thua yang ada orang bila balik big kemudian balik pesna orang banyak apa habisnya mi ikang pai ba indang ai ba hapon election kajing ya pelut pisah kajing thek pisah semadan berpendik penbang berpensoba ke bro ya thek kalak-kalak kadang jumut dia kata bandang penjat sui ke bro banyak apa thek kaya semadan dan iyo pesna tang kuminai ro kan kalau kajing ku ya kata golong yang berkamtam yang aro unang pelak